Faidi hingke seng tabuk nailainai job notification kaisa katal sokai mani omo ke forester ni hoite ke sokai mani hingke omo ke all over India no apply khaimanai joto no apply khaimanai ta hingke je muchugui tongnai rok hingke apply khaigui nailai hingke toma last date boforo hingke eligible rok bwsaknang tei fee rok bwsaknang bohai rok naigai nainai tei last date boforo bo. Hingke toma post tongrok hingke tabok first number o hingke ni hingke technical assistant o jaga field ni ta lab hingke post hingke 9 wngnai o jaga total ta UR o 5 hingke SC o 1 ST o 2 hingke OBC hingke 1 bahai ta hingke o jaga ni qualification bwsaknangnai hingke bachelor degree in science with botany hingke zoology hingke biotechnology forestry bohai subject najak tongnai rok apply khaimanai bohai ni o hingke ta hingke tak 2 ni o hingke stenographer ni o total post 2 hingke UR ni o hingke 2 o jaga joto no apply khaimanai khoroknoi najaknai ta hingke qualification hingke 12 pass wngjaak wngka nangnai o jaga computer rok ni tabok stenographer rok ni khaijak bohai rok nangnai ta hingke speed hingke 80 word per minute hingke 3 ni o hingke lower division clerk oro total najaknai 9 hingke UR ni o 4 hingke SC ni o 2 hingke ST ni o hingke 2 hingke OBC o bo 1 hingke total milaigui 9 o jaga qualification bwsaknangnai hingke 12 pass wngjaak wngka nangnai hingke computer certificate nangnai o jaga computer certificate sangya bo typing speed nangnai hingka ta typing speed 30 word per minute nangnai ta hingke hindi rok bai khaila hingke 25 word per minute hingke tak 4 ni o naina tanglaha hingke technician ni o hingke total 3 o jaga joto no apply khaimanai hingke oro ni qualification bwsaknang hingke matriculation tangmaidumi pass ni ITI certificate nangnai bahai ta hingke plumber o hingke khoroksa electrician o bo khoroksa hingke qualification ni rok naiui nailai di bwsaknang omono ang WhatsApp group o roiroknai haike telegram channel o bo roiroknai ta nirok ani channel bai kwrwng yakhong hingke nirok oro jaga o ani group o link o nagui nalai di hingke 5 ni o hingke forest guard ni o total 3 najaknai UR rok joto no apply khaimanai o jaga khoroktham ta hingke qualification hingke 12 pass wngjaak wngka nangnai tei science subject tongkha nangnai bahai ta hingke 6 ni o khe multitasking staff MTS oro ni total vacancy 16 hingke UR o 9 hingke SC o 1 bohai rok hingke nirok kaham khe naiui nailai di oro qualification bwswk hingke 10 pass hingke no apply khaimanai o jaga hingke je nangmani no naigui nailainai omo date koplomani hingke 7 February o wngmani nokhamani ta hingke last date hingke 5 March masini aforo omo closing date wngnai ta hingke eligible omo age limit rok bwswk nangnai bohai rok hingke o jaga niro je gotok tui naigui nailai di hingke tei fee rok fee bwsaknangnai hingke UR rok ni bagui
phi busuk nangnai hinkhe 1300 taka nangnai. Hinkhe SC ST rokni bagui hinkhe 800 taka. Hinkhe o jagani written examination tabo technical assistant o bwswkhan question fainai tei bwswkhan bwswk mark ni wngnai tei bwswk hour wngnai bahai rok o jaga rojak bono nirok naigwui. Total 100 ni question o jaga negative mark tongnai kaithaksa hinkhe 1 mark cut bahaita. Hinkhe oro pass qualify wngani hinkhe 40% marker rwnai SC ST rokni bagui. Hinkhe forest guard ni o hinkhe bwswk mahingnai hinkhe 25 kilometer 4 ghonta bai. Hinkhe height bwswk nangnai hinkhe 165 centimeter. Hinkhe 5.5 aswk foot nangnai ta. Hinkhe chest hinkhe 79 centimeter hinkhe police harawi 84 marker rwnai. Hinkhe nirok ani channel no subscribe khaiya tongkha hinkhe subscribe khaigui omo haikhe tongrai tongkha haikhe ang kwtal kwtal video tubifru hinkhe nirokbo siwi apply khaima naijak. Hinkhe nirok ano rang rok chuba maya phano omo haikhe chubalai hinkhe nirokno ani hajakmani belai belai khe robaimani paiphlaiya hambai.